Ito po ang Balitang Ilocos Online. Yung palalong iling tayo di mesa kag mesa. Sinot na ka, parang po si Dapo, yung ating antima yun. Oo, sinot na ka di ka. Kukunti, banggi. Di gobernador, apta umaymet, kurimasen, di kiti NPA. Kakasin at kakapyente. Kastamin jay surong jay dingras ay bintang. Bigit na ka-ibukaw kadatungel. Experience ken dati kasidig ko ti tao. Ammo ti tao amamudak. Amok iti kasapulan da, amok ti mangisakit kadakwada, maasit gandak. Kaya nakasagana to yung tumulong kadakwada anyaman na kalito. Ito'y banger ket hanmet maasit ganti tao idapo no mapandak ket anahorod. Handa pa'y agkikinaawatan ka digito'y tao. So marigatan mi digito'y tao, agalo medyo mabain da pa'y ket. Iti second district sir, kaso naman iti kwa sir, panagpasyar tayo sir. Ket ang kampay unay napkuti, nag-organize kami langin digiti barangay leaders ket adumet. Kaspayan ti ili ti Batap, nag-organize ket digiti kakapitan idi. Iti gobernador tayo, abay sa umasidig kami nga apo na palalot ili mi kunada at amoy met apo nga digitoy yore ni apo Matthew wenno Aime awang kapitan nga makasarita kadakwada handa nga makadiretso tila kasarsarita da dita Office of Barangay Affairs ket mailiw met digiti tao nga adda detay ama iti probinsya nga makasarita da mismo. Yung palalong iling tayo di mesa kag mesa. Sinot na ka, parang po si Dapo, yung ating antima yun. Oo, sinot na ka di ka. Kukunti, banggi. Di gobernador, apta umaymet, kurimasen, di kiti NPA. Kakasin at kakapyente. Kastamin jay surong jay dingras ay bintang. Bigit na ka-ibukaw kadatungel. Ito po ang Balitang Ilocos Online.